jedan od najuspješnijih frizera i šminkera u Crnoj Gori, Damir Dado Tiganj, gost je jutra. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Sad ono što je veoma interesantno kad ste vi u pitanju je kako je tekao taj vaš razvojni put. Zapravo vi ste oduvijek bili u svijetu mode nekim svojim možda nesvakidašnjim odjevnim kombinacijama, ali ste prije svega profesor književnosti. Prije svega. Je li tako? To je vaše primarno zanimanje bilo, zapravo tome ste se najprije posvetili. Tako je. Pa, s obzirom da smatram da jedan mlad čovjek, inteligentan, treba da bude svakako i fakultetski obrazovan, pored toga što zaista volim modu, frizuru, šminku i tako dalje, a naravno i mnogo da čitam, odlučio sam da završim književnost. Međutim, putevi su skroz nekako se mimo išli, tako da nažalost danas kao profesor jedan mlad čovjek ne može da egzistira, čak ni da nađe posao, ali u svakom slučaju, što se kaže, zanat, 10 prstiju i to bude sve onako kako treba. Kako je to u vašem svijetu? Dakle, evo, jedan ste od rijetkih sa naših prostora koji sarađuje, da tako kažemo, sa velikim zvijezdama. Često ste u Beogradu, radite za velike produkcije, šminkate možda i najpopularnije osobe na našim prostorima. Kakav je taj svijet? Pa, kako da vam kažem, često imam priliku da odgovorim na to pitanje. Meni je to više sve onako postalo rutina i navika. Znate, kad se krećete u istim krugovima i kad već duži vremenski period radite jedan posao, onda prosto negdje se stopite sa svim tim i ne primjećujete razliku od tog nekog svijeta i ovome u kome živimo. U svakom slučaju, mislim da ne postoji neka pretjerana razlika, budući da smo svi od krvi mesa i da se razlikujemo samo po nekim ličnim karakteristikama, mislim da prosto nema neke prevelike razlike. Sad kažu da dame se češće prepuštaju muškarcu šminkeru. Je li to istina i zbog čega je to tako? Sada jeste. Sada jeste zbog toga što su svjetski šminkeri, poznati svjetski šminkeri zapravo muškarci. Ja slobodno mogu reći da od kad se pojavio na tržištu muškarac šminker Kim Kardashian, da su muškarci kao šminkeri postali mnogo popularniji. Kako bi kod nas u narodu rekli, on je onako povukao ruku, tako da žene sad, znate kako, mi smo takav narod da sve što vidimo u tuđem dvorištu želimo da bude u našem. Te tako kako nam Amerika nalaže muškarci kao šminkeri najbolji, dobri, tako i kod nas. Jeste, mnogo se prije prepuštaju muškarcima, više imaju negdje povjerenja, ali zaista ima dobrih i ženskih šminkera u Crnoj Gori. I ima ih puno, je li tako? Ima ih dosta. Ima dosta, zaista danas je internet i razni tutoriali na Instagramu učinilo da svako ko ima imalo talenta sebe proglasi šminkerom. I onda tu dođe do problema, prosto zbog mogućnosti, zbog dostupnosti šminke, preko interneta, preko raznih eBay-ova i kupovine svega i svačega, što originala, što kopija. Svako je sebi dao za pravo da se nazove šminkerom, da kući napravi jedan sto, ogledalo i da počne da radi za neke niske pare. Tako da ima ih zaista dosta. A u stvari, razvojni put jednog šminkera, frizera nije baš takav. Treba puno da se uči i radi. Pa nije, da vam kažem nešto. Ja imam školu šminkanja u Baru i zaista je primarno da jedan šminker mora da nauči svoje polaznike i šminker generalno da nauči boju kao osnovu šminkanja. Znači, šminkanje nije samo staviti što više šminke na lice. Vrlo je bitno kako se ukomponovati boje. Često se dešava da dođe osoba, pošto živim u Baru i zaista imamo dosta Rusa, tačnije Ruskinja, koje žive kod nas, često dođu Ruskinje koje zaista imaju problematičan ten u smislu da je presvijetao. A kod nas na tržištu baš toliko i tih nekih pudera nema i onda je prosto negdje osnova da se moraju pomiješati razne boje, razne marke, razni proizvodi i to je taj problem. Lako je naučiti da našminkaš tehniku šminkanja, ali sam pristup, sama fizionomija lica, tehnike i tako dalje, mislim da zaista treba dosta vremena. Tako da kao i za sve što treba završiti školu, edukovati se, mislim da pogotovo kad se radi o nečijem licu, mislim da je to ozbiljna stvar. U inostranstvu se za loše odrađen posao kada je šminka i frizura u pitanju ide na sud. Mislim da bi to trebalo i kod nas da se uvede. Šta mislite o youtuberima koji promovišu šminkanje, raznorazne frizure? Da li može iz toga nešto da se nauči ili kakav je vaš stav o tome? Pa ima zaista dosta interesantnih stvari, može dosta toga da se nauči. Već sam pomenuo više navrata da ljudi koji se bave već šminkanjem, znači koji su šminkeri, mogu da savladaju nove tehnike, zato što imaju bazu, imaju tu neku osnovu kako u stvari sve to treba krenuti. Međutim, djevojke mlade koje ne znaju u stvari, koje nikad nisu šminkale, pa kad stanu ispred jednog youtubera i gledaju tutorial konturisanja lica ili neku malo težu varijantu šminkanja, onda se pogube jer znate kako, gradacija je jako bitna u svemu.
i prosto kad krenete morate se nadograđivati. Ako vi znate da nanesete puder, znači da izvučete eyeliner. Ne možete prvo znati da naučite eyeliner, a da ne završite te neke druge stvari. Tako da prosto stepenik po stepenik mora se to savladiti kako treba. Koja šminka je sada in kada su naše dame sa ovog podneblja u pitanju? Šta onako vi preporučujete recimo za dnevnu varijantu? Pa za dnevnu varijantu ne previše šminke u svakom slučaju, osim ako nije neka svečanost u pitanju. Preporučujem neke blago tonirane kreme, prosto da lice bude svježe, da izgleda svježe. Prije bih preporučio damama da više vode brigu o samoj njezi lica, da obrate pažnju na zdravlje, jer će im tako lice biti mnogo sjajnije, zategnutije, zdravije. I mislim da je bolje poći na dobar tretman lica nego ga premaskirati sa trenutnom šminkom koja će samo učiniti gore. A kada su frizure u pitanju, šta je to što se nosi, što bi se reklo, i šta je to što vi savjetujete? Pa mi smo imali jedan talas beleaž frizura, ombre, sombre i tako dalje. Sad dolazi jedna boja će sada biti moderna, kao i ranije. U svakom slučaju moda se vrti u krug i vraća. Sad će biti popularna ta jedna boja kose, tačnije da je sva kosa jednaka i bit će neke toplije varijante u pitanju, neke prirodniji tonovi i tako dalje. Mada opet sve to zavisi i od boje tena i od prilike i od svega. Tako da u svakom slučaju mislim da svako treba da nosi ono što mu stoji, a ne ono što je nužno moderno. S obzirom da ste i stilista, vodite računa i o garderobi. Šta na tu temu imate da nam kažete? Kakav je stil naših žena koje dolaze kod vas? Šta biste im zamjerili, šta biste dodali? Pa nešto ne bih zamjerao u svakom slučaju, s obzirom kakva nam je ekonomska situacija, zaista nisam u prilici da zamjerim bilo kome. Imam onima koji misle da znaju, u stvari ne znaju. To zamjeram. A kada su u pitanju moje mušterije, mislim da sve to zavisi, sve individualno, od osobe do osobe, od finansijske moći, od prosto situacije, od svega. U principu Crnogorke zaista imaju stila. Znaju da se obuku, malo su uniformisane, to sam već pomenuo, ali u svakom slučaju imaju osjećaj za lijepo i reprezentativno su u tom smislu. A kada je jači pol u pitanju? Pa, kada je jači pol u pitanju, skidam kapu političarima, zato što vjerovatno imaju dobru poleđinu kada je u pitanju oblačenje i svaka čast na tome. Ljudi koje sretamo na ulici Podgorice malo drugačije od ostalih gradova, pošto vjerovatno i zbog tih nekih poslova koje su smještene u Podgorici, kad mislim na malo ozbiljnije poslove, imamo malo elegantniji stil, međutim svi drugi gradovi su negdje, da kažemo, obilježeni tim nekim sportskim momentima, trenerkama, Air Max patikama, tako da je i tu velika uniformisanost. Sad vi ste se shodno svim ovim svojim profesijama, kojih je zaista puno, a koje ste vi tako uspješno objedinili, nekoliko puta pronašli i ulozi manekena u nekim zanimljivim spotovima, pa kakvo vam je to iskustvo, vam se dopada taj svijet? Pa ja sam u početku bio model. Kao mlad sam radio par kampanja za modeling, neke reklame za sočive i tako dalje, za neke robne marke u Turskoj. Počeo sam da radim naime kao PR u The Models agenciji i Danka Baljević mi je konstantno gurala jer je smatrala da ja imam tog nekog, da kažem, šmeka za to i potpuno slučajno su me ljudi pozvali, radio sam to, a inače volim da se slikam generalno. Kogod pogledam na Instagram profil vidi da su to samo moje slike, to mi zamjeraju u svakom slučaju, ali dešavalo se da radim styling i šminku za neki spot, pa onda me pozovu, ajde kao i ti, pa onda to bude onako zbrda zdola, u svakom slučaju ništa strano. Uživam u svemu tome, uživam generalno u kamerama, u fotografisanju, u svemu što je lijepo. Dakle, u ljepoti generalno. U ljepoti generalno. I u eksponiranju negdje, što možda i nije pohvalno. Pa dobro, ali vi bar priznajete. Pa da, sve priznajem. Hvala vam puno što ste bili sa nama, eto, družit ćemo se, nadam se, nekom lijepom prilikom i puno sreće. Hvala vama, svako dobro.